Kwiha kwezi kwa mukaga kusiya hati abantu 10 nabo bagwire omu nyanja egi ekirikwongyera kwerarekyerera omu batuura. Rebecca Ndamwesigwa w'emyaka 20 y'obukuru kandi omutuura w'ekyaro kya Kyevu omu gombora ya Butanda mu disitulikiti ya Kabare naijuka oku ebiro 26 by'okwa mushanju 2026 nka rumwe aha runaku rwakirizeyo kumutiinisa omu magara ge. Ogu akahona kufa bitu obu yabaire aine omu bwato tarahonire. Yaherize akana kija kumwakira yangira ngo akana kuni kato kataraho namubuuza oramanya kuvuga yatoreho yangarukamu ninga ati nenda kuvuga rezo mburaza kunguca. Ndamwesiga najya nku yagwire omu nyanja egi haine oku amagara ge gateganisibwe n'obwa hati. Ndamwesiga najya ngu n'obu yahonire kufa katiina munonga enyanja kandi takagarukaga mu maizi okwiha obwo. Ogu nashaba gavumenti kubahwera kureba ngu babaasa kutamburira kurungi ha nyanja egi. Kunya mu maizi bakanishasha amaguru ndi kushasha emikono ndi kutega omutwe ndi kushasha omunda kantwara yegwerero nakuguza bakabanja kamara eshaho 2 zona tiina omutwe nawe ndi kugamba nawe omudokita yagira ngu abantu boona bashohore basiga omu kitanda ndi nyenka manze mpumuzeho obwoba. Ronald Asimwe omutuura w'aha nyanja ya Bunyonyi nayoreka ngu butandwa nyingi aha nyanja nizikira kubaho omu bwire bwagati y'okwa mukaaga kusiya okwa mwenda obwo omushana guri kuba nigwaka munonga. Obwire obu turakira kutungamu za accidents aha nyanja n'obwire bw'omushana munonga nibwo harakira kuba harimu omuyaga mostly kuva okwezi kwa mukaaga okwisa okwezi kwa mwenda then hamwe n'okwezi okwa kabiri obwire bwo turakira kubona warnings kugira ngu hariho omushana kandi tiineho omuyaga mwingi. Addison Owembabazi omwe aha batuura barikuziha kuhwera aba barikuba bagwire omu nyanja egi nayoreka ngu nibateganisibwa munonga nabo omurimo gwabo gw'okuhwera abantu aba. Owembabazi nashaba gavumenti okubahwera omu kubaasa kwegyesa abantu okuziha omu nyanja egi okukyendeeza oburemeezi okwakubaasa kubaho. Ohati ya gavumenti tiine ekintu ky'amaani kyakati kugira ngu abantu bareke kufa because bakayatona marine police konka yo erija kuyamba kureba ko report omuntu yagwa mu miizi. So omuntu yatagwire mu miizi tibakija kugira ngu barebe icyaretwa kinigashi barija barebe icyaretwa konka batuto obuyambi bwene. Omugambirizi wa polisi omu kyanga kya Kigezi SP Nelson Tumushime nayoreka ngu nibamanya obuzibu oburi omu ntambura y'aha nyanja egi kandi batandikire kwegyesa abantu oku bakubaasa kukoresa kurungi enyanja egi batatiire magara gaabo omu kabi kahango. Twine okushasa kw'amaani munonga kureba ngu cases ez'abantu kugwa mu miizi ha nyanja ya Lake Bunyonyi zirimu nizeyongyera kandi nabwe n'ezindi tushangire ngo tubare kuziripotinga aha marine police so nikituha ekishwani kibi munonga kandi nitwe turi kukuuma amagara g'abantu hamwe n'ebintu byabo. Ekiro ky'ensi yoona ky'enyanja ningashi kyete World Lake Day kikateebwaho ahabw'okureeberera kurungi enyanja zoona omu nsi n'okukyendeeza oburemeezi ahari abo abarikuba bari haihi nazo. Ahabw'omwaka ogu nikikozibwa ahansi y'omutwe gw'okugira ngu let's protect them today for sustaining life tomorrow. Gashaka Job n'amanya Apuri.